米多伦多鲁米阿米阿，祈祷每一天。有马达利夫古多曼伊，米利多莫吉达杜利卡阿马巴当阿。当黑暗过去，就迎来光明。萨利嘎嘎马布隆平安，马拉在吉达阿米拉亚杜苏阿的努嘎瓦斯。姐妹弟兄平安，我们一同领受上帝的话。Suara sa I kasatakan sa kamutab at sifang tusa pulo tusa atusir. Laya hanimosi ku kamay ningra pasi kakarayan I. Sa teman satu ku pulong no kitakit no Egypt to tulo rumiat saan. 摩西向天举手，浓密的黑暗笼罩了全国3天之久。出埃及记10章22节。Sarikakaau, nawiro utsay sapatos ko man hananay. Nakani sa ikaaraw ko tamlaw ito maamaan ito manay. Unini ko sa katalaw at sa karawraw no faludyo no tamlaw. Nika sa ikatalaw kita umituuray to kawas to man. Nakani pasuorin kita o mamataalip ko to man. 大patangalan no kawas ko pulong no maamaan。为什么黑暗是一种灾难？因为人们在黑暗中什么都看不见，就会心生恐慌和害怕。然而跟随主的人不怕黑暗，因为我们相信黑暗终将过去，上帝要照亮一切。Mi tolong kita，我们同心祷告。Tapangau Urikat no urip aku kiso, patalian iso ko rarakatan no mako. Urasa ka, sa puneran aku kupaluso mitier itisonan. Ta, anu ito manay to, anu ikapahlesan to, anu ikarurayan to no urip ikaayaw kiso mikril itakwanan. 上主啊，你是我生命的亮光，你照亮我的道路。我要谦卑信靠你，让我无论处在黑暗中，或是遭遇困苦患难的时候，你都在我的前头引领我。Pakai ni I dalam anay ang ngano tapang si Yesus Kristo ami tolon. Amen. Nanay mapalamat no kawas kiso，愿上帝祝福你，平安。